mo Zomi Zogam TV pan mahung Zogam TV hongen leitung gam tuam tuamam lai zo mule naw lom le gol no le pa pile pu ko ma pe sidam longrom takin jing vai hom zo ding in hongla menung gale sa migilo sagilo kumpigilo te bol sen na to akipel ding in hongdei sakung Zogam TV thang pia in tangko na te live in Heyzer in online video Heyzer in hoen khem pe tunga na pitakin lungdamung chi hongko masan hamung tuni August kha somni le sagi ni Zogam TV tangko na asom be na tangko na bolding in hongki thoi ki kung ke kamin nang khan khopi tuni Zogam TV program songa lia de nau si ha mong le pulian boy to hongki thwa ding hiong Zogam TV tangko na ben ZPCC Information and Publicity Department pan han cham na hin Zogam Media Online TV program gichi atomin Zogam TV gichi tutung Zogam TV tangko na pen ngai na ma bangin khok thumin khenin honggen de hiong khokhan na Thuthang news article le Thuthang news in brief tangko na hiding hi khongni na Thutak tangko na statement le thupulang na te press release simpian na hiding hi khok thum na hunga na to ki join Holimna talk show le sandan mudan ki kumna forum hiding hi Zogam TV tangko na atop dong lim takin hongai sakun chi hongen masan mamung tuna khan na Thuthang tangko na lia de Noeleen ngai ding hi Thuthang news article akhat na Zogam Galkapte Zogam vaanna maban le Zogam Dinmun to khasung Zogam Galkapte gam tatlu hek na to kisai theinop na to Zogam TV tanute in Zogam Galkap mangpi khon meson ki hopi thehi kwa tui hongbei kwan tading ahi manin Zogam bit na lungol na to Zogam vaanna maban ki pan ki ta hi chi in Galkap mangpi pa in honggen hi kha kipat chil lam in Zogam ongton sumbol na lamzik pi kalimyo tadim haimwal lampi dunga sumlei sumzua khwazin ngam wakte thau to wa in a anong kai sak nuam gam nuai thau toy migilo pol khat in chu hong phuang mo u ahi manin hi bang a gam tat set na ahong omlok na ding dal thei na ding gim na to lamzik pi tung alen lian pen ahi man suang leile akim apam ting Zogam Galkapte in van thei hi mailam hun a hi sumbol na lamzik pi tray road anong kai sak nuam awom lok na ding in man suang leile leitang dunga Zogam Galkapte in munla in Zogam bit na ding in ma kipan som hi chin Zogam Galkap mangpi pa in Zogam TV tanute tunga honggen hi nungkal sung in CJDC kichi CNF CNA pol in amakai gam nuai thau toy ki pol na te in lai tui khwa hong lot in Zogam sung aboi che na ding in gal hong phuang ding u chi thu ki gal za ka hi manin Zogam an susenuam numei nau pang alaw thong sak nuam thau toy migilo te Zogam alut che lo na ding in gal pang ding in Zogam Galkapte kisol hit in gal kap mang pipa in honggen be hi lai tui khopam a Zogam Galkapte in galpang in a lai takin motorcycle nga to thau toy mi mal som wal khong hongzan kwang zongzan kwan phe u a Zogam Galkapte in agal pan na pan lim takin agal sit u chiang in CNF CNA makai na CJDC pol sung akihel Zomi thau toy gal gam nuai mi pol khat nahi ahi manin Zogam khat le khat
ki hwalna to bangma kichi lo ding in Zogam Galkapte thu ki pia hi Zogam Galkap ZRA Eastern Command Paul Honglang Pan thao toy ki Paul na te to ma apang khom u ahi mhang in minam it na takpi to thukwal takin bangma ki som lo a alaw na ding unjong ki phuang lo hi chi in onggen pha hi tu kal sung in zong Zogam asusen nuam CNF CNA galka por khat Zogam buk phil khwa lama onglut simu a khwale tui pataw sakin sia dong ding in ki thoi u chi thu khomite in hongko u ahi man in Zogam Galkap te in adel pa a CNF CNA Galkap te in Zogam Galkap te thu azak u un chiang in ki hem khepa u hi Zogam Galkap te in buk phil khwa a khonu khopa nungak tangwal te Holimna bol in zan tam thei u hi buk phil khwa nu khwa pa te in honggen na a Z CNF CNA gal te in buk phil khwa kim khopam a bom sia koi u a chi thu omahi manin khwalzin gamwak peuma in pilwang takin thu kan in khwalzin ding in kidei sakhi chi in Zogam Galkap mang pipa in hungwai kha khi Zongam bit na ding in Zogam Galkap te in Zogam avan u to kisai mailam a bangchi bang in ma pangsom chi thu ZogamTV tanute in Zogam Galkap mang pipa tung a kidot be a Galkap mang pipa in ahong thu ala kiching takin honghil chian hi ZRA Eastern Command Zogam Galkap kipolna in self-determination bukim anga Zogam Spring Revolution hong om tak chiang in kolngam a dictatorship abei na ding panglang thukimna siksan a Federal Union gampo zo na ding in Zogam pen Federal State at kichian khat in adin zo na ding gimna to Zogam chada kung in akikal suan a hi Zogam Chadar Siksan in Zogam abit na ding in ZRA Eastern Command Galkap in mo phuak akila a hi tua banga Zogam abit na ding pan akilak na a khwale tui su selo ding numei naw pang law thong sak lo ding Zogam khanto na ding pan pi ding chi le Zogam akis su senuam khon khwale tui alaw thong sak numei naw pang avote chao toy gam nuai mikilo te hol khet ting chi pen kamaban lian pi khat u a hi chi in Galkap mang pi pa in honghil chian hi Zogam sunga Zomi min to Zogam Galkap khat bek om ding chi pen kathu melet u hi tua a hi manin Zogam sunga honglut nuam CNF CNA Galkap te le apol te akihol khezel a hi khwa hongkiu chiang in Zogam tol lamzong kinok suk ding a asot lo in saizang kap te le heilei lamzong gamwan in kikwan ding chi in Galkap mang pipa in honggen be hi social media a fake account zang in aselam vive in genu in kolgam ngal kap te to kipol hi chi khong mi gen sia mi bol sia hi chi khong ki gen ven hi thu to kisai bang chi bang dan a hi hiam chi thu ZogamTV tanute in Zogam Galkap mang pipa Zogam Galkap mang pipa tung a thu adot be hi
Zogam Galkap mangpi Zogam Galkapte le Kawl Galkapte kipol hi chi pen Spring Revolution akit patjil akipan Zogam le Zomi alangpang namdang migilo pol khat in apwa tom u ahi tua thu pen Zogam sunga party siksan kibat lokna hangin thau toy in Zogam sunga thu nei nop na hang to Spring Revolution paulap a mipi khem na ding in ZRA amin sesak nuam mikhel tat ni let thum in thu apwa tom u ahi hi thu phuak tom in tua thu pen pai suak suk in aphuak tom te in azak kik chiang atak asa u hi Zoma lai hi zuaw thu to mipi abum u hi in chi bang in zuaw thu to gamwai I hom a le chikma in kilo chinglo ding hi chi pen itel gi ge ngai hi chi in Zogam Galkap mangpi pa in hongwai kha khi mi khem pe in ukna bul o Galkap kumpi pen kimu da lua ma in chik zehel lowa agong tat na te u akhan sem chiang mipi kilung so ma tek ma hi tua pen Zogam Galkap te honglang pan gi ge imipi mikhel tat ni le thum in Kawl Galkap tat siat na thu hat peu a om chiang atat sia gal kap kumpi tunga thu zo lo u ahi manin akikala ZRA Galkap te tunga hong tung sak mik mek u thei u hi ZRA Eastern Command to akisai hello Kawl Galkap te gong tat na khat peu pen Zomi tang pi tang ta in ZRA Eastern Command amu khel theina ding in a he na ting u hong usak zel u hi tua hi te hi banga mi khel tat pen Zomi sunga zong a om hi khin khian hi chi I thei ding kisam hi chi in hong phok sak hi tu hun chiang fake account zang in a Zogam Galkap te hong ko teng zong imipi te in kitel ma ta in ki non lo chi ki mu thei ta hi chi in Zogam Galkap mangpi pa in pi ching takin hong hil chian hi Zogam Galkap mangpi pa tunga nak pi takin kilungdam hi aban zomin sia ha mungin hong zom ding hi Thuthang ani na Special Envoy Noeleen Heyzer Myanmar gam hawhna Myanmar gama ukna bulu Galkap kumpi het khethi na ding in United Nation UN kipol na in honghu un R2 pi hongwai hom sakun enzuji kumpi pen Myanmar gam kumpi dik tak hi chi in hong chiam te un chi nget na thupi te ngammi te naki ko lai tak UN General Secretary Special Envoy to UN General Secretary on Myanmar Miss Noeleen Heyzer okas kha somniguk ni in Myanmar gam hongjin hi Special Envoy in okas kha somne sagi ni in ni pido khopi a State Administration Council SAC Chairman Senior General Manong lai to kimu in Myanmar gam dinmun ki kup na nei thei hi chi in Special Envoy zum pat in thupolak na bolu hi thupolak na sunga UN Secretary General in Myanmar gam to kisai in nun ta khosak na vai humanitarian gampit na vai security sumlei sumzuak vai economic le gamwai boy na political crisis tengma alung himo na thu Special Envoy in gen son thei hi chi in
special envoy in again na ama kholjit na le Myanmar Galkap kumpi to akimu na pen UN Secretary General in avai khak thute again son ding chi na hi Galkap kumpi pen Myanmar kumpi hi chi kip sak na hi lo hi chi in hil chian hi special envoy in senior general tunga UN chata lai pi khat zong pia UN chata sunga ki khong thu te zu in gam so tang na pen mi hing hi na za tang na le thu sim na gam mi te in law na le ki tang na pan so tang na chi te tunga akinga hi chi in gen be hi chi hi special envoy in Myanmar gam sunga gong tan na holding khai rup na bol non lo ding in Galkap kumpi tunga ka gen hi chi hi UN Secretary General in hongwai khang na thu kempeu bana Australia kumpi in hongwai khak thu te zong lim takin ka kupi the hi chi hi Rong sang su chi to kimu the na ding in zong special envoy in Galkap kumpi tunga gena kimu the ding phal na nga mo nga lo chi thukin ki ho na nei to ding in ki thukim na nei u Myanmar gam mi te de na bangin kilem na le dai na democratic Myanmar gam phu zo na ding in ahuam kim vai hom na masuan ding in kithumin na nei u hi chi na sunga UN Secretary General in Myanmar gam to kisai in Noeleen Heyzer pen Singapore gam mi hi UN kipol na panin Myanmar gam ding special envoy akipuak UN palai anga na hita hi tul khaza kwa som ko kuma ki pan in tu hun la Myanmar Galkap kumpi to kimu mi pi de na bangin Myanmar gam kyu na om the na ding in UN kipol na tangin akupi ding mi pi in atel gam makai te to kilem to in gam vai hom khop the na ding awan ding in special envoy hong kipuak hi abe sakum som thum le ni sungin UN Commission on Human Rights palai minto Japan gammi Sadaku Ogata Malaysia gammi Rayari Nigeria gammi Ibrahim Him Gambari le Special Envoy of UN Secretary General minto Swiss gammi Christine Bagayar anunung pen Singapore gammi Noeleen Heyzer chi te UN kipol na lampan in Myanmar gam vai aban ding in hong ki sol hi utung UN Special Envoy gam Myanmar gam hongjin na to kisai in UN Secretary General in alo ching hi chi in pula hi ngim na le lamet na bang in Myanmar Galkap kumpi to kimuthei in thuki kum thei u ahi manin khan to na hi chi in sang u hi ahi zong in Myanmar gam ading democracy ading ma apang gam sungam pua Myanmar gam mi te kipol na te bana Myanmar gam to kisai mi pil mi siam kipol na te in bel UN Special Envoy khat in ukna bulu Galkap kumpi to avakimu pen mi pi ading le democracy ading in asan huai lo thu khat hi chi in pulak chiat u hi Special Envoy in Galkap kumpi tunga again kong tat na holding gam sunga law na lo so tang na na ding in chi thu te ahima hi chi in enzoji kumpi in atupulak na sunga pulak hi Special Envoy in atel gi ge ding thu in ama jin sungma ma in zong Galkap te in gam sunga gong tat na bol in kole tui tampi hal u hi gong tat na holding thu again na to kisai in Galkap kumpi tung pan san na le kam chiam nga lo hi chi in gen be hi Special Envoy le Senior General akimu kit phet in enzoji kumpi Deputy Foreign Minister in hi kimu na pen Myanmar gammi te ading in khanto na hilo hi Galkap kumpi Dinmun akip sak na ahi manin lungkiat huwa hi chi in pula hi ahi zongin khatve kimu na to thu ki vai hom zo lo ding
Galkap kumpi in med do na chiang bek in zang thei ding hi chi hi mai lam huna special envoy in enzuji kumpi to hongki mo pi ding kilom zo hi chi in gen be hi Myanmar gam to ki sai in former UN expert Paul Akichi Special Advisory Council for Myanmar SACM Paul Inzong Special Envoy in enzuji kumpi to akimu ding adi sakna u akipol na tang in UN Special Rapporteur palai panmun len lui Mrs. Yang Hele in Pulaki Special Envoy le Senior General Man on lai kimu na to kisai in enzuji kumpi tha apia pol SSC kumpi tha apia pol le akikal mol tungmi thau toy pol chi te kikala mu na le sandan tuam kinei hi enzuji kumpi tha apia polin special envoy pen apak tal lo bangun apan mun alai ding palai adang khat ahong ki solna ding a hi zong special envoy ki samlowa UN security council in direct in Myanmar gam hongwan ding in kiko in gen hi SSC kumpi tha apia pol in special envoy le senior general kimu na pen UN ki pol na in SSC kumpi pen Myanmar gam kumpi dik tak hi chi in asan na u hi chi in thanga na in la u hi Myanmar gam sunga kilem na om na ding federal junior gam lam na ding in galkap kumpi mol tung mi thau toy ki pol na te le kilem na ade political party teng UN ki pol na le Asian ki pol na panpi na to gam vai hom khop the na ding maban ki pat na hi chi u hi SS kumpi to kinai huai media ki pol na pol khatin again na a enzuji kumpi makai te in gam sunga sisan nai san luang in boina om the na ding tual tha na om the na ding in han thon video clip pol khat mang kam to let khia in special envoy tunga SSC kumpi in pekhia in hil chian hi chi in gen u hi tua bana ko ku yimi le ku piu ya cho akimo sakna le khai lup na dan akipiak the na thu tengzong SSC kumpi na sem te in hil chian u hi chi u hi Myanmar gam sunga gong tat na pen alang in ball in mo na nei lo naw tang mi muang tampi tak alang tuakin chik zelo takin tha lup khin u hi chi thu special envoy in hil chian kichian takin tel ding hi chi in akin khai zong ki om hi mol tumi thau toy ki pol na atam zo in special envoy hongjin na to ki sai in thuoi hi chi in muaku a SSC kumpi bek to hilo dong san su chi le enzuji kumpi to akimu pi ding in ade sak na thu pula ku hi Myanmar gam thua ki sai mi pil mi siam te in again na a special envoy le SSC kumpi akimu na u pen Myanmar gam ading in khan to na hi zo a gal vai to gam thu aki hom sang in mai tang ki mu khom a ki kup khop na political dialogue tung ton in gam vai van the na ding lampi aki hon na hi ding hi zuen ki pol na le Asian in Myanmar gam vai ahong van the na ding lampi hi thei ding hi chi in mu u hi Myanmar gam vai boy na pen ga le hiam suang in thu ki vai hom thei lo ding hi chi kimuta a political crisis pen political dialogue ma to vai hom ding kisam hi chi kimuthe hi thuthak tang ko na tua teng hi ding hi tun aban siana khu pinong zom ding hi
Chin State Chief Minister panmun alen dingin Zomi khat kiseh. State Administration Council SSC Galkap kumpin Chin State Chief Minister panmun alen dingin pu vung son thang August kha somle kwanin sewa nasep akipan pa dingin Chin State khopi ha kha kwa tungkhin zo hi chi thu Zogam TV thakan te tungpan kizahi pu vung son thang pen tadim gam ngen nong khomi hi a nipil mama khatai hi Myanmar sunga medical doctor nasep kum tampi sung semin Lieutenant Colonel Zachiang ka to zo hi medical degree tuam diploma tuam nga in pilna sang pi anei khat a hi tulni le somlenga kum gambuk kitel pi sunga USDP parliament to tadim bial panin P2 loto palai dingin u chin sen thang to kidemen kitel na tuwa tel ching zo lo hi kiniam hiatin thunwa ma anun ne mama mioi khat a hi Chin State Chief Minister panmun len dingin Zomi sung pan amasapen akise ulian khat a hi pu vung son thangin Chin State Chief Minister panmun honglen ding a hi manin Zogam khan tok na ding hongsem ding hi chi lam men na to lungdam takin kimwa hi chin ZPCC chairmanin ZogamTV tanute tunga onggen hi Myanmar gam sunga pandemic le spring revolution hangin gam khan tok na lim takin kisem thelawa adiakin Zogam sunga gam khan tok na lam na sem na kitwan tol ma hi hi banga do habang kom kala Zogam khan tok na ding asem thei ding Zomi gam makai khat hong kiseh a hi manin I ham phan na thupa pen minam buk pi wang to isan siam ding kisam hi atwan tual Zomi te ading to pa pasian hong bai hom sam na hi chi itela hi manin Zomi mi pin pu vung son thang thupa pia ipan pi ding a hi pu vung son thangin Chief Minister panmun na to kisain Zogam Galkap mang pain amu na again na Chin State Chief Minister asem pe main amau mimal khwalitui pe la phung huain ang sung na khwal ma mau he pu vung son thang zong ang sung hong khwal ma hen chi na hilo hangin namdang tein agam ma leiu apua bangun Zogam le Zomi te a hong pua ding kirei sakhe Zogam hong khwal tin ten thek na dingin ki han thon de hi chin pula khe pu vung son thangin Chief Minister panmun honga hi manin ZogamTV in angtan na to kilungdam hi ni na pilna lam to kisai UN khompia SSC kumpe kisam UN Transforming Education Summit kichi pilna lam to kisai UN khompi khat New York khopia UN Zoom pia September kha somle gong nei pan somle kwani ki kal songteng in ki bol soma to khompia aka ringin SSC Myanmar Galkap kumpi jong kisami hi samna to kisain Amnesty International akipan Human Rights Watch Save the Children Global Campaign for Education le kipol na vek pi somlenin SSC Galkap kumpi te zalengal pen amau zabang lianin loin thupulang na bol khaw a hi manin NGG kumpin nakpi takin langpan na bolin a khel keng na dingun nge no hi NGG kumpi ngen na bangin to kipol na tein SSC Galkap kumpi te zalengal te lai sakui hi khompi pen Education is a human right and a foundation for peace, tolerance, other human rights and sustainable development. Tubulpu seksanin akibola hi. Pilnale siamsen na pen mihing te pian ken hampan na le kilem na ki khuang na piching khanto na te pungpi hi chi na ahi manin. Myanmar gam adiakin
zogam dingin akisam thubul pi te tak tak ai hi tutunga khomping yem na te in pilna siamsna lam po phatna ding mi pi ki helna hangsem semin pilna siamsna lama mi pi panti na khanna ding UN Secretary General lamla na to pilna siamsna po phatna to kisai ngim na te kip sak zo na ding chi te a hi galpi sunga hi zong gamboy na sunga hi zong pilna sin te na the Right to Education pen ming te pian ken ham phan na khat a hi manin ki khak tan thelo de hi chi pen leitung bup ki pol na in thu mai latin anei a hi zogam azong pilna sin na siam sin na sang te solta takin ki hongin lungnom takin aki ka the na ding in gamle menam ai takpi kamakai te diana makai te khole tui makai te khangno makai te in ma ipan khop ding ki samma ma hi thumna CJDC sawlna to Ciau khuagal Kawl Galkap Len kisim CNF CNA polin amakai CJDC thau toy ki polna sawlna to ZDF PDF Zoland MEDF CDF CDMC le CNDF pol tengin August khabul lamin Ciau khuagal moltunga Kawl Galkap Len khat simua Kawl Galkap li si hi chi thu ki za hi he sim na hangun Kawl Galkap te in akal kik chiang in athuk ding in hai mol khothak wanua hai mol khothak ZF PDF Zoland makai khat ain sunga bulu wa hi manin ZF PDF Zoland makai pa tai khemani ahi zongin ZF PDF Zoland galkapin apang makai pa tanu khalle tapa khat Kawl Galkap te in man khawa khosunga bolsia in thallumu ahi manin ki khasema ma hi Kawl Galkap te in athau ZF PDF Zoland galkam ni khole tu in lim takin voi bolo hi zogam sunga hibanga ngong tan na honglan chiang in khonu khopa numei na pangte kiling long ma mai khole tui sunga ga long ki phuan lo na ding in kilungul ma mai atwa sia ni hai mol khomi khang no ni hangin ZogamTV panin dana ipula hi lina ZF PDF Zoland CDF Hualngo kalsuanna thukimlo CDF Hualngo thau toy ki pol na in zogam sunga sumlei sumzuang na zin lampi tree road lian pe na hi kalemiu tadim Ciau lampi khak tan ding in August khabul lamin thu phuangu ahi manin Zomi te sumbol na le nisim nun tang na hongnong kai sak zo hi hi lampi tunga ton khwalzin kam wak te le sumlei sumzuak te tunga thuman lopin sumnge nuwa thang mo ngatin vau ahi manin kilau thong ma hi hi thu to ki sain ZF PDF Zoland MEDF CDF CDM CN le CNDF polin August kha somlelinin CDF Hualngo pol tunga khwalzin kam wak sumlei sumzuak te tung akilom lo zain si anget na hangun oi lo na le khak tan na thu piaw hi Zogam Galkap zatare Eastern Command polin hi thu azak changun lampi akhak tan nuam gam nuai thau toy migilo te abeng kheding in len tang dunga pangwa CDF Hualngo kichiten to thu azak changun ki hem hia hi chin Zogam Galkap mang pain ZogamTV tunga ongen hi news in brief thuthak pam kim ching pen tunia deng in tua za hi deng hi tuina
Holimna le sandan muna mudan kikomna talk show hidianga hilai man santaka tunina Holimna sawang PL dingina tudat dingina Dr. Professor Dr. Lapkhan Piang ong PL thayai manina ama tunga ilongdam mam hai tunina Holimna makai dingina puha mung hidianga puha. Hello, Dr. Piang dam mo. Hey, dami. Tuni Zogam TV ya nong kel thei manina na pitana lungdam hange ina tuni iki holding iki kupding muna sandan te pen a hi le ki pol na min to hilowina mi malmu na akidong ding suwa khang ina hi politic lam gam vai lam expat ma khat na hi na to adia kina kolgam lama Zomi te i mailam kalsuanna ding kolgam gam vai mu zia te akikum thei ding suwa khange na pidan lungdam hange ina kong dot nop amasa a tulai takina leitung dinmun chini kolgam thu ongdong nom masaing leitung dinmun ia tak chiang ina gam khat ki boyin Ukraine le Russia chi bang tuina Taiwan le sen chi bang North Korea le South Korea chi bang Israel le Palestine chi bang aki boy den hina tua bang kom kala hi kolgam news bang ia tak chiangin R2P adia kina enzoji kumpi bangina R2P lut na dingina limnget ma tuni chiang anget den hina tuai tak che hi bangina leitung gam khale gam khat boina tampi om kom kala kolgama R2P onglut ba inom hiam chi tua zomia kwa machiatina nangi mu na tuang gen le temoto chi ongdong no masai ngi ibang pa ang piao chin lungdamin ithei za na keimu na bek ma hidinga changena kongen pen ding bel R2P pen atang pe na UN ama adinga meet protection na dinga ke bol khia CJDC len convention na ki pan khia hia kilamen tek ma mai na ni kum adia kina galkap SSCT na ukna umbulu khitak chena meeting in kilamen ina ani uzi bang jong lamen ma mai na bang za in lobby bolding uyam bel tel pi lian ke veng ina jong boy ma kham chin ma kai te jong to ding ina ahi ta jong ina e tu lai pe kengei mu na lian bang bel UN jong a tha ne ma US jong a thang nem to ki to kina ya kina Afghanistan bang a ki retreat nawi China thane ma ta in ka ngai sun maya tun tol pi kha ta uk sawi le jong Taliban te ma uk sak ki non thei mo kai chang na ma allied force the pol non jong uk sak jong no lo to jang thane chang na US thane mi chi pen UN thane jong hi pa in ka ngai sun maya ke ngai sun na to hi chiang na R2P ong pai ding pen lam khat pa ni ngai sun le jan lama Noeleen Heyzer in to UN Secretary Special Envoy apai pen bang na ngai to chiang en jong hoi takina agel bang chiding ya call kumpi CJDC ni SSC minong lai te pol to ke ngai among khem na aki agreement penu to engage in free conversation chia engage in free conversation ni chiang na bel lim takaki ho lai ding bat tuak mokin to pen amao ma zongena event na statement ai sim su chiang na hi to ke saya legitimacy piabel hi chikei na bena leitung international politics onki hei koi dan net le US te pol na septan pen UN na septen US na sep ongi sim mo kai chiang ina Pelosi na Taiwan agas habula nini hin katel yan ke nini hin kathia tua ho ina to ho na ding san pi jong tampi tak ki gen hollo ina to man na mi tampi takina bang hi dingo pa ya basu boiler la ja chi khona gen pol jong tham ngai na to ban yong et sok chana sort lo chikina
bang khem event special envoy ong pai ki le to pen ken ka ngai sun na bel hi pen bel US design hi ding ka ngai sun mo ka ayang ina ai na khat pe ong kilang khia pen imu be hi na politics a imu lo te pol pen na thuk zo ka ni na ong kilang khlo te pol toy chang R2P lam pen lim takin ong pai pa he hu ke le kilom samai ke mu na panina US in engage dan pen Myanmar to ke sai pen tuam ma in all ma le kilom e pol ngak la tu dan ong pai ding in ngai sun ke mai ngin to hi chiang na lim taka bang khem again na bang ai tanga engai shut chiang na political pathway to return to civil rule chi yam khat a statement of my event te to bang khem Noeleen Heyzer in na a statement of piak ken to hi level ni danga ipa apairan ma wa ong engage to lian ding bang le sa mo kinga de ami pi ne de tekbel R2P khong en nok sung meng en lan hi meng level i de tekhi ve ai to da nong pai khol ke kilom hang bel US in zong na set dan khat ne ya asaka mai yang na se te om pa to sen te to la kinok ziaw pen to ma mai ai hang na leitung bel ong ke pe ding sen tu lai de ba om lai da kina na pen lamet na su be ding bel lo na R2P lian ke le zong solution pen tu am to nong ke ve na ongom ding in lamet na bel omin to ding in zong iwen na zong to a statement te zong tong phat su khiai chiang ina frank conversation ong nei thei le bel akhat te de na zong bang ia bang hang ai chi bang ai no wa toy bang chi bang chumanga civil rule pen restore ki ding no democracy bang cha nang la ki ding no chi khom belongom khading in ngai su hangin ayang to tan ati nga hi phot lelin R2P lam vai pen bel ongam no la kilom saing to mani na tulai tak bang zum SSC te na set jayat le ni dang banga ong hi ve vu no net ke mo kuin pil takina na sem to bang pian smoking in ahorin bel kinok ve vu tulai kinok pen atom de ya ke bilwang zo lo maniam bel ke ni dang sang na akinok ve vu te polom ke zo de pen to hi le R2P bang pen bel ong lut ding pen dal thuba ke le kilom sa tek lain chi ke mu da hi khotina lungdame dokta piang himai tua no adia kina agam vai expert jadeu te nonggen no pen mi pi na kisang siam kitel siam jadeu ai tak chiang ina kongdo thina tun himun sana kolgam boina pen ithe isama bangina atungin SAC na munong lak tak chiang ina enjoji china kumpi khat ongki formin amao atungin belai le federal army chi khat onghi somin athukong hei lew lewina people defense force PDF ong china tua ong form lew chini mun tom toma tua hina tua tungtonin September abesa September ni sagi ni bangina amao D-Day china onggen khia tun bangom lew hiam chile khopi lak na chito lew wina tua bangina onghi to ke vena tun nang bangin su chi ba ki man lo hi le violent to kalsuan pin na uma ani na hi thau to kolgam lak ding pen holding na hiam nang imu na tua unong la lew le dokta piang ong da mangi na dot na ni lian te pen mai na ka again no khatina and you hang no tung pek pan khonga kolgam vai a hoi nge loi chiang ingai su gi gebel and you ten atungang som pen ni dang lai neu lai khong mang in jong kinat mai su ma a kham tunga ga thau toy ting ti pol khom ne hi su jiao leng chi pen akigen nom ma mai na ana pen ingai su na pen itak so na ding na pen hak sapi na hi tu dong in jong isangam te paule du thu sam dan in gen nei chile sun mang pian na hi ibe kun ki gom thei zuai hi mok leng bel la khat ben nok khom ke leng bel anok thei ding ma hi chi pen bel sang no te la ka ong tin ten lai to pen athu bai ding he lo jong hak sapi ding anai gi ge ina
tua dan ka ngai ka gen lai ta kina bang yam chi su chi na pai hia hi le zong aman zong a political experience to tam pi ta kong thei hin ta hi violent to pai ding hi le ama a first victim hi ding ina tua ding ina tua lampang pen bel ai phial jong ina agu ka gala som ke le aman bel dama ong pan hingam ding ina ka ngai sun ke ya to cheng ina apak tunga ki pan na non violence ma to pai hi chiang ina ama de dan ding bel non violence ma ding ina international pressure ding ama ya kisai to lo in bel aman a call ding pen non violence ma hin ka ngai suna to hi na e apai to zia pen a violence tak tak ding pen aman honggen hia ding in jong ke mai ama strategy le bang kem khat thuang ke he ka na ting ke shift thak ding ai level to to man ngai sun le to ding bekin jong lim takin amao song ma jong ong wai veng vung lai ding in ka ngai suna to chiang ina adi na an again khat di day bang jong pen ke na lamet sangina ong niam zo wang lakina ken lim taka ahuna wel kinga sut mem pong chia tai mo coordination ma sa ke bangin bel ahang bel coordination chi pen to us kham tunga thao toy ting ma bang jong hoi taka ki coordinating amakai te bangin jong van ke ina lim taka hi chi pai di chi ding chi khong hi ding sak le to ke hi lo ina virtual government da na ong pang lua ina ki meeting teng la virtual nganang hin to chiang a hun song teng bang la covid to ki mu pol ling hak sai na hang lim taka khe to pai nyan nya ngap makai hi le bel lampi jong om khading na wadan dan jong hin lo ding den mun situation a hak sapia no ong wa chi go ki chi ziawa lim taka a mi ma ki mual pang khom tek ti ka sem khom chet ti kele ong thu bai ding hi lo di de va pong khiat ziaw pen a hak sai lo ina lim taka sep khiat ding pen a zong iom namun te ka sep thit na ding a coordination pen om lo khat suak bang sai mina to man zong bang ma athu pi lua ilamet za in zong ngom zo ke mokin tu lai ting bel khopila ding to ki sai ong ni leo chang khopi la leng bel phatwam ngel ding chi khom ngai sun ma hi ding e ai hang amakai te makai zia pen dena ka chi bang na to da na pai to zel ma ding ai tanga ai kila na a set lim tak ka set hi level a mi ma jong ki muwa hi bang in hi ni che strategy hot taka kho a to da na hi to nyan nya ta hi level lam khat pan lo ching ken te jong ba ki chi thei pa ke ai hang hak sa le jong sep dan khatom ven chuna hang amao tu malama a coordination dan lena pai to del ding hi le bel i bang khem isun mangma ong swak del ding ngai sun vengin ai hang ina ama a strategy de khel ta ding in jong lamen te ma phot le hang ai hang a result pen i mai ma ong kilang to pa dian ding e ve chi khong ke ngai sun na hi phot in ngai sun venge na pen ana sep zia penu i ba thei pi lo man hi na hak sat na tam pi tak om ding bel thei sa hi na to chang alai lia ani pidole a government omina anol tinga panahina ei ting a hi ting pen ki coordinate ding jong thubai loin to chang a development as kham tunga thao toy te pol tom ethnic nationality te pol tom jong a development dan yong chang a lung simun khat pokhom ding bang den het keliang kilom ven to ting ma jong NUG ti hak sak nang suak ven chin to chang zan lama development thak dana again pen to Noeleen Heyzer in ong visit na to kisaya pan bel jong 1000 name khading ngai sun vengin ai hang in bang mau bang chidan namo ding yam the ke vengin to he na a strategy lak khem te pen ni da ngada na pai le pen projection bowling mang hi jan leng ben bel au mo zauna lo chin na ong ke le kilom sai a hi ta zongina a strategy le a plan te polulim taka apua phatwa ahi le pen bel a result tuam ding in ngai sunin to dan tani phot in ke ngai sunna to kisaya
lungdame dok tha piang ina tua dena na chi tua special envoy Noeleen Heyzer bangina mun khata again nabel SAC le injuji tua PDF te bang pen electory akibang hi chimok mai vemo hin tun hi bang nian wa kom kala kol gambang hi le tun mi pil pol khat chini ko kolte apil pol kha pengam dang tun lo mang khinai ve hi kol gam boy na hang amau ahau lo dong tampi om tua kom kala tun Zomi te thau toy tampi ki omina tun thau toy lowa asi lo hon pikhat ki om in himun sana adiak in gam dang tung ko chini atamzo 90% ben pil na to ki hilo nasep hak satenga kiseh min tua tung to na tun ikol izogama thau toy te bang ki support ke inei sun pe khat pek ni nei to ki support ke ina chi bang in tun hi izogama mai lam ding ahi bang te zop suak huai lai ma hiam e Zomi ten adiakin tain ta te na mol tung mi te na in tua kom kala tun eile ei pen athau toy khat le khat pen ki ko lai mo to agal kapte ade lo athu abul pi pen atua hina pi na eile ei teng khong ma ki ko win ki that la hi tak cheng na hi te i kalsuanna te mai lama koi chi kalsuan leng hoi ding hiam chi tua nang hunong la to lai ole tok tha piang lung dami mi i ko chiang pen bel i the ma te be ki ko the i the zo lo te na se pa the zo lo te zong ki ko the lo zong khai in chin ei pol bel minam alian lo minam lian khathiang chi khong na ki encourage zel na minam lian lo bel ki khol lo mi li ma tham lo ina bang khem so le tu ma ki khen ning neng lai ti pol ki na to man jong ki thei lo za zen hanga apan khop ding lampang soi leng jong ki pan khop jong anwa ma ding hi vet na pin ki el lama pain ayang makai chi pen lim takin en koi le hang ke mu na Zomi sunga makai ching ta ki chi te pen mi ong el sam lo ding mi el na to ong ki ko lang sam lo ding naw pang na chi taka khat le ni khong in na au talang se tu ang pau jong om tham lo social media to pen ama wading amau voice aki amau ki ko na pen aki jam na khat ai chang ajong alung simunwa mi khati ngai chang to pen jong lo baki nu se thelo ang le leitung bu pamun tom to ma to bang om lo thamina pau khel na hang ina zela tung jong tam pio mina social media pen azat athu bai lo hi na khat ve nam saul lang ni hiam naw kong toy sak ki bang khathei tekin ei pol ma ki atil tel ki bang ke na to da na ka ngai sut chiang na denan again khat ong le la pakileng ko kam dang atum satte pil na nei lo na chi gi ge pen pil na nei lo hinon lo na pil na pen kong jinga ki ko win news na simu to cheng na thu zam na tom na nei le to pen analyze ni ding pen long sim nang nei lua he na to na nei pen ong jang ding ai hang na thu kan zo na nei kiu le to pen ong lo ding hil da kin ni da na te som midang lai ten lai tam pi simi ton lo pe toy lai sim kalai sim dut teo jong mun tengang ke apply thi lo in to ka apply chang a jong pen a je kai a hang pen e ina iminam vai isai ding zia pen e mu na a hoi pen ding to sai ding hi zo so pina midang te in hi bang ho bang lo e na bang chi bang ina iminam mai kalsuan pi a hi chi le hi bang ina so tam na le de iminam de bangkhem people's aspiration is success yam topen kinga the ding chi na to topen hoi takin na sen pe le hang midang jong el jong ke sam lo to is set ding pen imu sa pen to pen na pai diang hilali ka suna to lo ki ko to pol pen social media pen tamma e to in chin makai ching ta ichi pen bang chudan nang kinga lang ding yam chi mi jong le lo ding ai ta jong na amau sep dinga set sa a goal
tua pen bang chi bangin pai thei di tua be kilo katha na za bang hi a bang teng sen ke zawa mai lamuna bang hanga bang chi bangin tha ja sema bang chi bang na alian zo kan sem thei ding chi progress am to thei ding an planning on ball ding in strategy on ko ding in to da nang pai to te pen ma kai ching ta khia to lawa azinga zana khanga alang langa meeting no ka el ko te pen anung zui ding pen gim nga ma mai anung zui bang bel ke bang bel siam nga ket lo ke to dan te po to dan te hi na to lo naw pangmun khat lemun ni a ki to ngai cha ki el ball pen lam khat pan jong nuam sao hi mai le kilometer to ki en ball pen amawa ding a chim thoi na hatu jong ki khadi ngai chang ki kham zo ding ki lo ang bel mobile jong ma wa hi na id jong ma wa chang to te pol kham zo ding ki lo to chang a fake to ong kam pau te i na se le apai dan pen to pen bel fake bel ke bangin anong zui nga kat lo na fake lo jong atak tak te jong a zu zo lo ka chang a fake account atang ko te na pen iwa up sang lai siang tho zoni chi dan bian khatna gen zen le hang bel a fake hilo a fake te a pen a ki su boy ke ni tu tuam mong leng te ki su boy ke ni makai aqua polital makai chi ana ngai sut pen in bang sem yam chi en tenen la hi bangin sem zo ve wa na tup naw to hi bangin sem zo ve wa na chi om le ama ke na gem leo chin vagains asep lo peno gain siat sam asep teu ho isak lo te hi bangin sem zo leng bang chlo ding yap china hi leo chin hoi takin ngel lang aki nai til ngen ki le na amakai ting bang jong kun khat lai sang ka khom ngin khong ngel ding na ki do ting ma jong to da nei changa bang chi leng itup naw ki bat level ki nok na ding jong lo itup naw ki bang lo ka thei ding hi ki nok le toy le ki tup na ki bang hi le na no lam hilam panong khiang nan to hilam panong khiang niu satang hol bang leng atop na satang jong imang khamo ding ya to dan itu te u pen mo tu la ta ken hi pen na kana sak ni nya thina itu dingu tel sa al kal kiswana i jen de to ssc na ku ong bola ki pana to ki pana ong develop to dan pen mai lam huna hibang tuak to ding hiam mai lam huna thau to yong tam ding in kinok ding hiam chi tel sin sen sa makai te mak mai to tel allow to te pol anol hin avoid thik na ding na same polamen to te pol ai sak te zong om hi le kilom bang pian to mana pol ni pol tum ki pato zai zai to pen ka ngai sut chiang na e te na zomi te na i boy gi ge pen i history teu i hun paisa teu lim taka en chian lo ki khangel ding hi ha chi ka ngai sut na a omin ni dang lai ko ngina en le hang putun khopum te hun lai bangin en le hang bang tingana chi le lim taka na sep opi agreement jong nei pi tel tema in ong manin ong khat dum hilel di in to chiang in a pol movement ong kia hi in chi hi na to tung tang khong mong jong kol le song khopau te khong mong jong a thau ong ke pa in to chang ma ong ke manin kol gama dak se lam ko isa ke chi khong to chiang in a en ki le hang mi dang het lo kum tul khat zakwa som wala sagi kumalam ka bang athu piang jong akilam dang het lo to dan ma hi na mi dang ke lo pi mai na ong nokin to zan ki suakin to khit chiang a ki pai to in zat are te bang jong lim takina akipat tung in so wala tum lak bang na boy nang tak chiang a ki pan jong isam mi golin ko chiang a toilet e jong toilo ding chi khong ma tong ki pan ma banga to chiang na so wala sagi a lam khat pan a gwal zo chi dan deu khata ong ki om chiang na phi song ki ne to bang ki pai to tua lai tua hun song teng khong mai jong sep khom som lo kol gam lama chin state a khong jong mount sinai bang jong cnf te khong ma to jong muki mu khom ngi wi o aniam hunyan ka ngai sun ka ke na tua hi na tua khit chiang na to dan dei ong bang lo to khit chiang na dr vum son lai ket ka ka tale
i hau sa dan te polu akham tung phadia ka te ang kilain to chiang ina ai khang no ki banga om to ding a de lo ei zong bang chilom lo ma pang lo ding yam cha au chi ting ina ong pang khom ZRA Eastern lim takin training line to man ong pai hiao chi pen ke da the na tan he na to dana ka ngai sup chang ban to adia kina song wala sagi alam ka incident bang zong mi som le li ong ki kap lup sakhi na ka thei khelai ke le doctor vum son lai gel na zong how sa le mi tuam tampi som le li tang ma ong ki kap lup sakhi chiang a to dana khang no te polong ki pan hi ka ngai sun na to da zong in sung le game bit masani charity start from home chi dan pian na to chiang ina minam to zong ti minam zong ti zo ni chi hi pe a hoi ma ding na ki ngai sun hi ding in ka ngai suna makai ten to dan na ei sunga ikal so suan i zo lo ding tan zong bai pa lo ding i chiu zo lo ding va bai ke ni chi dan pian na pa use hi ka ngai suna to chiang ina mi pi ma i ta igam i ta na se mi hi le mi pi pen ai the za boy lo sak te som di chi khong amu naw hin ka ngai suna tu malam education khong to ke sai khong ma zong amao ma mai zong lai tong gen education pen lo the lo hi lan health pen lo the lo hi chi khong hin lai sim le zong mi ki phalo lai mi ki phan ne hi nge to da hi na ei pol pen i makai chia tu chi je ni makai tom mai chang na to te pen lim ta kana sep jiao i tel zo lo chang na ma zong dong ni mi dam pi ke ei asung ta pu tu ngen khong ma ke to lai li ya da lingi to hi na KLL athudik zong hi ngap lo khong ngap KLL pen aisa baltin sunga koi ma ki bang le ling ai chiang na to pen top san ding in hoi samang mai ken zong za khada wai na iminam nang on zong minal ta nang on zong ong su lo ngam ma lel di hi chin ngai su ni ki chian nei dok tha piang de na ko ngam dang a tung te pen pil na ni lo 90% ka chi na bel ka gen nom na ung saw lo khale chia kong kat dong hi na ka gen nom na bel ko sumhak sama ma kom kala tun izogama thau toite yen azo pak ding ki sai na ki support inei sun to ki support de ne mo tua hin mun kharong kap leu le zong la SAC te kam tat pen kum ton tong ai thei sa hin amau anunga ami te amat zo kele khwa hal hi den ai tak chia hi te pol pen zo phoi lai ma hiam chia ong dong nuam hing de na na gen pat ma bangina izo pak lo ding pen om hi sia thoi zo hi na chi khat tua ki chian sai nge ina ken ole tua na gen pen khol hi thiat ding hi tuan lo izo pak lo ding pen zo na ding dan mai lang hun enbel ka the khelai kele ZPCC te bangina zogam charter ong lui khiao chiang a zogam charter pen hoi pen ding anga isu tu hin to pen a hun to ki zuya bang chibangina kalsuanna bang chibangina planning bola om hi thiat ding zen lo lim taka planable to aga so na ding a sai to ding to pen jana iwal zo lo ding tan jong vak ke pa lan ding hilo iwal zo ding chiang ma to pai to ding in to ong na ong sem le wa ho ta mo chi ke ngai sun ngai join to chang adana lai to ki sai chi chang a pol pen lim takina ki po le ham mi te jong mang kam kum som ni le khata sin panin asin ku zo kum khat khong a jong poi khong suak the pol lo win mo to dan de wa a jong mang kam khong ma jong sin ding in lai jong masim thing te sim le ham ni danga te jong university na ka jong tuan lo pia minam thu pi te jong to lai university bang jong na om lo lai khong ni ding ai hang ina i the zai na i na to i the za soina pasien jong muang kom ding e to chiang ina kalsuan ina hi le thu dot lian pen ine thi pen bel mun tenga pasien mai ve to te ma bon ina kalsuan ina hi le pasien za tanga to isep pe ma pen
lo sak nam lo ding ka ngai suna mi el na let mi huat na khong to isep pen a bel lo chin nam lo ding to cheng ina wa te support lai ma ding yam mi te support ding yam chi pen a ka ngai su cheng ina e gal kap minam gam khati aki establish sa te gal kap pen e thao bằng dạ hiam lỡ atoi zo hak sapia lấy zo te inok zo pa he hu ding hello amau pen gal kap zakatong pai na that zani ong pai na that na mang ke le zong amau pen adang zong la be be the pai the dal ding poi mong sakula to za a gam pen thu pi zong sak luat to hi lo man na boy nai to ke za so ko hi ven I gamu thu pi sak namun takwi ba ti tuang ngel ve e bang ning niang te pol ong no khak sak lo ding dan khat na igama ama wadi nga thu pi na khat ma zong mulo we na agam zong azong pen te ki hi na ami ma zong tam lo le le na ong pai nge ke leo bang zong news na ngon zong incident om lo chap report lo pa le ding ki the ka lo di chin set a exist yam chin set om ya chi zong mi te na te kha lo ding za dong le te ki na mi poi mo lùa giống kỳ bạ hệ hù lâu ai chăng hi lấy tung bục vài sai ná tôi mình na ấy bỏ lên bên bằng lệ bằng ông phiêu cho nên là quạt cùng bí của nhưng ông phiêu ông mãi gì vậy mà chỉ là biết tôm thế biết nắm ném thế bên bên democracy giống io akisa zo phalo hi ge chama na hatte ko le to pen e sung pen lim taka tung man banga ikita ta ke wa to changa iom khop lim le mo le pen bel so tang na abang hele kine thing to lo wa ikita tat mel lo wa akimat zo sem di kitat hi le hoi din to lo ki tam kham ding kitat hi le pen bel e pola din man that nam swak ding hi kana suna tung man banga pung khat zo sem na ding kitat ta hi le bel hoi dingตัวเป็นอิตาลีดิ้งตัวที่เกี่ยวกับน้ำขัดหินก็ไม่สุดตัวด้านนั้นไม่สุดตัวเลยดอกพระเพียงขัดน้องหลายนี่ตุนพอลขัดเตน่ะฟันจนนั่นดีงะวักปักกินะอำมาวัตายมังเจียเป็นอนุสังะกาลกับเตนฮาลเซลินอนุสังะกาลตายเป็นมิโซกัมของอ่ะอีกว่ามาเลเซียตายจิตักกิตายฮีน่ะฮีตัวบังกาบเจียวเจวินฟันเบลงะมาอุจินี่ตุไลตักเป็นอาคังโนเตอุกนาเป็นเบลSSC เตเป็นกาบลุมมังดีตัวเป็นอามาสินุโซเกจาตัวให้นำมากาบเจียวดีนะว่ากาบปักดีขัดเลนีของวัสดีงี้น่ะจีนไอ้อนุสังะอิมากายเต้นเป็นตัวด้านหน้าเท้าตัวปอลขัดเต้นอนุสังะทุบเปียงนี่มีปีกาลตายดินมีปีสิดิงจิเตเป็นมาเทลไว้ต่ำตัวขัดน่าอุโมให้มาตัวด้านดินมุนาอดิ่งขึ้นสามากายเทนะเทแล้วทำดิ่งตัวเทเราไอ้เลเวลจุดทำเราดิ่งมากายอนุจุดขาดึงเราไว้ตัวเทไอ้เมาหิดิ่งเห็นกันไหมสุนัขอังเบลนาวพังน้ำไม่นาวพังน้ำมันจงเทตัวองดิ่งหิตัวกิกาและส่งมีดันถึงนั่นลิงลองขึ้นลิงอีเวนตัวเป็นเบลอีกว่าก็ตาเตะบางวันเตะหนึ่งวันส่งหาพังเป็นยังเทดีงี้ตัวเป็นกอลก็มาอมให้ส่วนนะตัวเป็นเทมาดีงงรอเทna internet lai ahi tamoไอ้หางนู่นน่ะไอ้ยังหูมัน
chị mấy tia lệ internet lại họ lúc kể đa này không nó cái sao non cái về thuộc thảo Piang hey hello cái sao nào ồ lung na be tuni Zogam TV program mongen lom le gol te tunga lung dam ma mai Holimna to kiseh na tun Dr. Piang internet lem lo na to la yong ki hai chiang na Holimna hun man nai lo pi na hol phot suang ni hangin mai lama aban zom to lai de hiang tuni Zogam TV program pen tua teng to hun sak phon ni hangin na Zogam TV chang pia atop dang ong et sak khem pe tunga lung dam ma ma hi mai kal kik chiang ina aban ong zom lai de hiang hun man takina ong ki zop cho lo hang ina long ke lo le lop takina thanong piang man zong kalong dam ma hi chi ong gen pha pha no ming Zomi akoma peu gale sa me gilo sagilo kum pe gilo te bol san na to akipel dingin Zogam TV panina ong dei sakina thuang er sakung long dam ma hi yom nam mun cha ta hun nom le mangpa